Hi Lonnie. Lonnie. Na for mahena ke kau mai mo ko e. Sa ka ta mai. Na mo be ki to ko fara ta kamata ta tolu ya hinga. To ki post ha be ya ha be ka CEO ya CEO e. Ko uhinga ko ki e ko ki live ko he poni. Ko e ko whakakau pe ke o ha o share heni ai ki i platform o kutoko lahi a ki mautolo e kautonga ko mau si hu mai ai pea whakatatau ki he e ku experience ko aku i loto i he mala e ko crypto ko taha ni o platform sai taha o ku whakakau e malawa ke toko ni lahi maka ki tau tolu ka inga tonga. Pe koe ka inga, pe koe kakai ko koe oku nau interest he whainga mea koe ni pe koe mala e koe crypto. So koe ki polo ka lama koe ni oku kau e ngahi polo ka lama lahi au pito oku loto ai. Kau te keke siuha polo ka lama ki ta tau mo e ni o mau e ngahi whainga maali e iau o koe ke mau e ngahi platform koe o koe iai. Ko hingoa ki polo ka lama koe ni pe koe company ko ni kono hingoa koe Stocktopia. So koe ngā ue koe Stocktopia, koe Stocktopia koe ki i koe company koe investment company. Koe te hu mai koe oku live ko ni ko live te Stocktopia koe hyper fund koe ka inga kona oku mo hu mai i hyper fund pa mo eke mai whehu i lahi FEKAU'AKI mo hyper fund oku me mipa i hyper fund talo me mipa i February ako me mipa February o ike kita lakang e ku me mipa tok me mipa pene ku mahina taha i Stocktopia laka ia i e ku profit ko na hanga o make me he hyper fund so ko ngā ua lewa a Stocktopia ai ko ha o invest i ai so ko taimbe ko teke kamata ke pehe teke kamata ai o hu mai ko ki loto teke ha o leva o kutau o si ilo ko toa pe ua mea ko Bitcoin maha ko ki tau tolu ko toa ko niu tau o si ilo ko toa Bitcoin ko hu ko ki loto ki he a Stocktopia o ku ke hu ake ai Bitcoin au kas ke he coin ni ka ku te tau ngau pe Bitcoin unga ko ia ku mo fe o ku mo fe angai mo ia pa mo ilo lahi ko ki ai Kono moni o koe ke fuwhe mau lahi ke lahi tau ilo ki he Bitcoin ni. Koe whatongia pe Bitcoin ni ko ene whakahu ki ta ki loto So ko hohu mai pe ko pau ke te uhanga lewa o a koe mo timi ko mau o singa whakataha te mau tokone tu lewa o ka pau o ku ke interest i he polkalama ko ni te mau hanga lewa toko ni ki mau tolu a ki hono create ho mo ngahi wallet So ko ngahi wallet lewa ko iau tau o si ilo tau ai pe ai filia fa ngofua ki ai o tau ngau aki tau tolu tau pehepe ko online wallet te mohanga lewa create taha ko toa pe hange pe ko pau ko mo tolu ko na mo o si fanonga hyper fund ko founga ko hu hyper fund ko pau ke create o wallet you have to buy your own Bitcoin me ai lewa te ke hu lewa me ai o hu aki ki hyper fund ta tau to pe mo Stocktopia
Ko Stocktopia, te ke huma ki loto, create ho ki wallet, you have to buy your own Bitcoin. Aki ho silini pe a koe ko koe toko taha pe te ke whai ngā ue ko ia, pe e a ko i lewa koe ki ai. Ke ua te iha taha ia te launga mo i he tawhako ia. So koho osi koho whakatau ho Bitcoin pe koho koe ngahi currency ke he e tolu wha ake Bitcoin ai ko o kia mea ko Doge XRP pe mo Ethereum ko mo Bitcoin ko whakatau pe ko ia i hoki waleti te ke ha lewa o LESISITA i Stocktopia ko LESISITA ko ia o si pe ko LESISITA te ke hanga lewa sent mai ho senditi ko na koe pe ko ha ho silinu ke afford ke hu mai aki o ko minimum pangatea ko ha ho silini te ke pehe tau kamata pe pangatea te ke hu male mo me pangatea sendi mai mi ho waleti o sendi mai ia ki ho account ko Stocktopia a kwai pe I provided address a Stocktopia mai ke ngahi coin ke wha ko ni te hale va sendi mai ho crypto pe ko Bitcoin ni o sendi mai ia me ho waleti sendi mai ia ki Stocktopia ko sendi mai pe ko ia ai ko sendi ko deposit ko deposit mai ko ki loto ko ni available pe ho wa fa te ke hanga leva o invest ho silini ko ia pe ko ho Bitcoin tau fal le pe ko Bitcoin ko ia te hanga leva invest ko ho ala pe ke invest ho sendi te ko na ke hanga ko send mai ki he Stocktopia KAMATA leva lau o kuyai pe nau timer ai Stocktopia te ke lau leva mea hoa wafa ko ai ko FONUA i ho mai ko ki loto ki he Stocktopia so te tau tanoa leva he hoko ko ni ki he palani ko ngahi ko hu mai ko ki loto mantu i ko investment company ko ngahi palani ke e fa o ku ngawe aki i he o ku ngahi palani ke e fa o ku ke lava o invest ai i he Stocktopia so ko palani ulaki o ku ia ko rookie plan ai ko palani o ku ke kamata me paanga te au o ke paanga ni mafe ko ho invest pe ko i tau pe hepe ko tai ni men ko tau pe hepe ko taha ni hen ko ape ke taha ko pongpongi avela polo atu leva a ho peseti taha tolu ho capital pe ko silinia ko na ke hu mai aki ai avela polo te ho wai wafa tau whakatata KAPAU ko ho paanga te au ko pongpongi pe ko leva ho paanga te au plus mo ho paanga taha tolu ko peseti taha tolu ia o ko me ai ne taha ko whakatoka ngai taha ko i loto o ku pehea ke wa polo kalama ko ini he ku instant pe ene avela polo masilini ke withdraw e ko ia ko ke tatau ia mo platform ke hanga invest ho seniti pe hanga he company ko ia o hold ho silini pa na tu hanga pe o avea tu ka ko ke lava ko toho a mea o ku ke tau behe mea ko mea au so i Stocktopia ko hoa be wafa ke toho ho tupu whakataha pe mo ho capital ko a koe so ko foi mea ta ko FAKAKAU wai ko be ke ha company ko huai o ko ne ma ngahi whaingamali ko ni pe ko ngai mea ko ni so ko plan ulakina tau tano ko rookie plan ai e paanga te au ke paanga ni mafe te ke ma peseti e taha tolu i aho ko to PEKAKU ka te ke hanga e ko ia o ko mea ko ni te ke reinvest pe aho ko to ape o KAPAU ku ke fe ma o ke to tupulahi o silini te reinvest pa ka po ke pehe ko ia ka te ke hu mai pa ngai ni mafe ko hu ko ni mafe o ku ke ma pa ngai ono ngia ni manoa i he foi aho ho wa fai pa ka po ke pehe leva te ke to te ba ko ke to tupu ho pa ngai ni mafe te ke to hanga leva o reinvest e ha o pe tupu aho ke aho so ai ko palanifika o la ki ko rookie plan pesete ta tolo e aho ko to ape so ko palanifika wa leva ko palanifika wa leva o kuia ko standard plan au KAMATA me panga ni mafe ke paanga e taha mano taha fe ni mangiau so ko palanifika wa leva te ke
invest i vaha o ni mafe ke tahamano tahafe ni mangeau. A te ke mao a peseti taha fitu poine noa taha i foi aho ia tolu. Ai ko I loto ko fi aho tolu o automatic pe hua tia ai he kai te ke te reinvest ko ia ke hoko hange ko ulak palani Ako enia mahina tolu o ku aho tolu o ku hua tu pe he kampania ka ko te ke hanga ko ia o tatau mo ulak palani So ospe aho tolu te ke fatongia aki leva ke hanga to reinvest ia Ako pesete tahafit po no atahe aho tolu. Ko palan fika tolu leva. O kuia ko professional. Ko professional te ke kamata leva ayo ku kamata ia me paanga tahamano tahafe ni mangiao ke paanga tolu mano So ko palan fika tolu leva o ku ke ma peseti wanima I foi aho fa. So o tu ko te foi aho fa ke ma leva pesete wanima me ai. Os pego a fa ka poki te fehu te ke te reinvest leva a fa. Ko aga palan fika fa leva o kuia ko hash power To os ilo ko te pe hash rate o whakalea ia I he Stocktopia wea ko hash power. Ko hash power o ku ke mau a peseti tolu noa ho o capital. Osi peko ako ne osi ko ai foi aho ko ni mate ke ma ho capital plus your profit. Te ke lava leva ko o toho pe hose ni ti ko ia taimi ko na ko available ta silini I ho interest wallet. Ako time ko te let's say kapag hu he ahoni I rookie plan te ke o ku ke deposit hose ni ti ki ho deposit wallet pa ke ha leva mia invest ko taimi ko ata to silini pong ho wa fa available atu ki ho interest wallet pa ko taimi te ke to ho ai pe ko a pong ipe o ku ko hinga ko whakakau ai ki ha o share polo kalama ko ni ko hinga ko kusio ko ki ai mono ai a ki tau tolu ko o ku tau tui tatau pe o ku tau tui ke whainga ngā ue ko ni ki crypto Kono moni ka inga o ko me ania ki taha ko toa pe ka pate ki hape ko si o ko me ania ki KAKAI o ku nau atamai tatau pe nau tolu ia ki whainga ngā ue ko ni pakapau o ku ke si o ko ke tui ko ia ki okay oku iyo ko whakawai ko mea ko ni ka woki ke tui ko kia okay no problem o kai ko atu nia ke muha motoli a hui ai ko uhinga vahe polo kalama ko eni o kulahe mau tole vahinga kun mau loto ku mau os experience mau silini he aho ki he aho especially au osine mahina ku hu mai hene ku mahina taha ku hu ko loto pa ko uhinga ko whakakau ki vahe ai whainga mali ko ni ko unga ko kusio ke to tonu pe ke KAKAI ko mau tui tatau ko loto mo ngawe whakataha ko mo au ka pau ku ke fiehu whainga mali ko ke malohi I hatahaya ki ha hu iha whainga pol kalama ko choice it's yours ko mea pa matok whai KAKAI ko mau mahino enu mau matolo vahe mau tolu ia ngahi monu ia ko ni pe mea pe ai toko taha whakafo I tui ke whili tau atahina pe te ke hu ki loto pekai ko ia whakawai ka pape ke sa ia ko ia hand it's your choice o kai ke whamalohi hatahaya ki ha ohu mai I loto o kau I he whahinga polo kalama ko ni ko uhinga he mau ilo ki mau toli hano LELE ko pa uhinga ko vahe especially iau o kulahe ngai platform ke ko kau ai ko uhinga ko vahe ko ni ka ko mea mahu inga ke tauhanga o ke tauhanga o I ko ngahi negative comments ia ku pau pe ke hoko ko me ako ke tau mahino ko tau tol ka inga o ko maman ko ni fea be mo LELE mo ko it doesn't matter ko hata ku o negative ni comment ni o ko ke mo oni ia o ko ke comment ko to be ia mo oni he taimi ko to be tata pe mo ko le atu ko ni ke mo view a mo tolu ia ko ki he ni wa ka kai te na pe mai o ko loi ko pyramid scheme ko Ponzi scheme whatever okay ke
o choice ko mo tolu pe ai hange ko lau ko na ko a whakawā ke uchama ko me ako to pe na whakakau lele vahe it's up to you. You have to do your homework. Ka pa ko ke hu mai pe ko ia o hu mai o ke hu mai pe ko ta fa homework ko hinga mo le hosilini ko kai ke ha o ki loto pa ke ha o ako whakalele pa ke ilo i ko concept o fe Kapai ke ha o goia o ako lele ki loto, so that mean you don't have brain ke o ku ke albe goia o hunua I holo pe umea ku ke hango mahino mea goia pago uhinga e ku vahe vai nga mali ko eni na ke tala noa ke ka tama gon kung na o si ma o e momona e polkalama go ni te ha fai laivi uhinga ke na ha mona tolo o share unga ke na ha share na experience ko na tolo gon ko I loto ko ni ko I Stocktopia an ko tuk whakakau ha ke penia ako heku ta uto so ke heku wale ti mo ngai account ko loto pa whakakau ke ha vai na ia hano aunga ki ha whahinga kakai o ku nau fu fi ma o to kon ni ko tui mahalo ka tama ko ia be ia ko ki laivi be ia ko me pe ke mana tui o ki kai ko hyperfund ya hyperfund is a different company Okay, I no lele on I hyperfund. So kako ihe ku whakakau ko ko pehe ko polkalamen ko saita ke tainimi mo ha o kapo o mo ve ua okay bye okay ke pehe ke mo tolo hu Kapo ko mo ve ua do your homework mo alu o fai mo ve kumi ke mo ilo I pe o mo on pol kalama pe UIKE ko polo kalama ko Stocktopia ko company minusi lai pag os na kamata lele mai a Stocktopia I he waftahiba I epeleli waftahiba until now more than 1 million people now ha o now I he Stocktopia so go tu ya ya kapabuk te hata fehui te uhanga post te video ko ni iheni ko kau comment negative ya ko me ape pau ke hoko ko mamanya ko ni you have a right to express your opinion ko ke ya me ko via ko fili da wataina ko fili ya kakai ko kage ha ko comment negative mai heni okay that's what you think but it doesn't mean o mo oni ho me ago na o comment ko everything ko ho me abe ko whakakau ko ko it's your choice kage mahino okay mo oni ho whakakau ako o mo on beya ki ako to ta beya ko ki mautol ko mo wa sia ko no ngai LELE me ago ni ko mautol pe mau ilo so ko tui mahalo ko ia pe te ko pongpongi e fai e kusum a pongpongi mo kakai o ku nau o si hu mai hen ko nau o si o ku nau o si ma o ko lele ko ni ko Stocktopia nau o si toho pe nau si lini ahoke So te fai e kusum ko pongpongi I'll try to connect my Zoom ki he Facebook I think mahal saya ngeia unga he ko kulupu kon ko I loto ko mau kulupu kon ko I loto o mau private pe kulupu he kapati live I loto with my Zoom he ke fu lava share to live pe ni ka ko whakakau pe aku ia I au ki ha o fai ki polkalama ko ni telia na aungat ko KAKAI heni Pega o kia mo fehui o public pe fui live go ni just drop your comments ko timi kan ko ma tolu te mau ngawe la LEVA ki talia to mo fehui ko tu be ko ia pe malo apito mo lava mai ka tau to ki siwa pongpong o fat ka mo tolen good night everyone bye